Koliko puta ti se danas ukočio vrat dok si gledao u ekran, vozio, spavao na lošem jastuku ili jednostavno okrenuo glavu? Nije normalno da ti se vrat zategne svaki put kad promeniš položaj. Ali isto tako nije rešenje da ga razgibavaš na silu ili da bol gasiš tabletama. Bol u vratu je signal, ne smetnja. Može da dolazi iz mišića, zglobova, diskova ili čak iritacije nerava. Pojačava se stresom, sedenjem i dugotrajnim gledanjem u telefon. Ako se ignoriše, može preći u hroničan problem, glavobolje, vrtoglavicu ili probadanje niz ruku. U Fizionovi rešavamo ovakve i slične probleme uz pomoć naših jedinstvenih protokola lečenja. Prvo radimo specijalistički pregled na kojem detaljno analiziramo držanje, opterećenje i pokret, stanje mišića, zglobova i živaca, obrazac bola i šta ga tačno provocira. Tek kada dobijemo kompletnu sliku, obrađujemo tačan protokol lečenja koji odgovara baš tvom stanju. Protokol obično uključuje kombinaciju manualnih tehnika i savremene aparature uz pomoć kojih možemo za samo 6 do 8 terapijskih dana rešiti vaš problem. Ukoliko postoji iritacija ili oštećenje živca, tetiva ili mišića, koristimo fokus aparat koji omogućava regeneraciju i na dubini do 12 cm, što klasične vežbe i masaže ne mogu da postignu. Takođe, i jedini u Srbiji raspolažemo i robotizovanim laserom M8 koji omogućava brže zaceljenje tkiva i smanjenje bola. Naš cilj nije da te vrat prođe danas, već da ti uklonimo bol, vratimo pokret, sprečimo glavobolje i da ti omogućimo da živiš normalno, bez ukočenosti i straha od svakog pokretanja glave.